Halo, nyanyi. Nikmatnya dunia. Halo guys, sekarang kita menemui buah yang sangat langka guys. Ini dia jantung cau. Oke guys, ini buah yang sangat langka ditemui ya guys. Iya guys. Bisa dong. Mana? Itu sampai ayo. Oke guys, udah dulu ya. Sikit ada nasi konten. Foto-foto orang laporkan. Di acara orang itu menang berkat-berkat ada nih. Nyawa dah, aku jadi lapar cek. Oh, lapar ketemu orang sarua. Ini udah juga. Udah. Kita sampai. Astagfirullahaladzim Bu. Tah. Orang kita hadir ya ini Bu. Resepsinya. Ya, ucap genit banget. Ganteng. Ganteng, Kos Anjelo. Iya, kok jangan dilawae. Tapi baru gua pun kita ayangnya. Sia heula udah resep. Ayangnya. Teu. Bohong eta ge resepeun. Bohong teu. Selera banget eta mah. Seleranya. Selera emang kadaharan. Nah, sarua tadi Idaman eta mah. ganteng aja. Iya. Eh. Coba kebiasaan genit banget sekolah ge. Resep ya kita ayangan pura-pura indah oi. Indah oi. Pura-pura Indah oi sinaon. Indah oi teh aduh. Cerah teh teh indah oi. Eta lain indah oi atuh, Cuk. Heeh. Eta aduh teh ingin Cuk, lapar dah Cuk. Nyamu tuh si Cuk. itu orangnya bawa lapar aku hadirna mani isuk-isuk banget terus mangkat. Ya cenah kalau bakal daharan orang gitu lah. Orang ada naon tadi kain naon. Lembing. Lembing. Baik. Lentah ya cenah jadi dahar. Nah, tuh ada tuh ai mangkat hadir teh ulah isuk-isuk teh nah. Nyawa aja dong ngajakan. Apa di depan ada depan jam 12 tertunggu kan orang beten lapar kan gimana? Cuk, ada nggak tadi kayak ceramah nanti. Ada yang ya dia garam teh kamar-kamar gitu nomor minuman keras kan. Semua nang eta teh dilarang ku agama masa temen ini ngabahayakeun masyarakat teh jadi nurutan gitu. Semua nang eta dilarang. Buru-buru ke masyarakat ke dirina sorangan geripu. Eta teh ngabahayakeun itu membahayakeun sakabeh. Bahkan sakabeh tadi bisa nyebar minum teh. Minum itu atuh. Tapi bisa keplak botol. Lu kudu kaplang botol. Itu kemarin apa panjenengan nang ini nih. Layak ini. Modal narkoba temenan minum tapi bahaya, sangat bahaya sama parah sama. Hei penonton, jauhkan narkoba. Abang ngadukeun narkoba ban tangkap polisi. Jauhan narkoba sebab narkoba tak bahaya generasi muda. Jauhan narkoba ya narkoba. Jauhi narkoba. Sale, bikin wae kan dia main sutradara tuh. Maaf. Lah maaf orang tuh ke kamera. Maaf ya. Cak. Narkoba sih Cak. Narkoba teh narik kolong bapak-bapak. Ya, hai
lain. Narkoba teh narkotika obat-obatan terlarang jadi kudu dijauhan. Oh gitu tuh nyawa. Itu mah narkoba. Narkoba. Itu nyawa teh masukan teh takut. Kata nyaho. Nyawa tuh. Dah lucu. Cek. Itu ya dia cek nggak boleh ada di situ. Lagi di mana? Di situ. Harusnya terus minum bir dah. Wah. Kita ngomong Ya orang yang buktiin aja foto mana coba? Iya sih cak. Oh gini yo. Wah bahaya cek. Bahaya iya mah cek. Orang pas ngomongkan Adin tadi mabuk-mabuk kurang menang jarang. Salah mabuk-mabukan aja punya. Apa tuh cek? Gagal mau ketemu. Aduh campur ini Di mana? Tuh didinya. Yo. Hei di mana? Tuh cak. Astagfirullah cak. Oh, wajib. Iki usek ya kunaon iki? Kunaon ya? Wah. Lu masa? Oh iya cak. Bau cak. Wah, bu mata nak bola ke sayur gagal itu. Gagal ya. Ih, hutang. Kumaha? Nah, itu kudu jampe gede ilang jampekeun. Berat cak. Orang cek apa cak? Innalillahi cak. Wah, oh emang bener ya. Bener cak. Iki. Aduh, sama iki. Gotong urang ya, gotong. Ada. Tunggu. Ada bantuan. Bantuan gotong. Dari hiji teh eta tah. Gotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos musik rahmatullah Siti alias Bohong Sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos musik Siti alias Bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabarnya cek. Dah bener si Iki Jangan sedih cek. Sabarnya cek. Cek, sabar nih cek. Kamu ge ya sih dari pelajaran bagi orang sadayana. Coba terus kieu ya Allah teh ya Allah. Sok ayo. Orang baca yasin babarengan we supaya almarhum tenang. Sok. Bagi heula yasin. Cek. Pas kajian aja mah. Kurang lebih kene urang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Siap menang. Gimana yuk, Ustaz? Iya, naon sih? Cager deh, alhamdulillah. naon? Jangan saya tadi mabok. Mabok wae sih ya. Alhamdulillah cager. Hai cager. Sia segala mabok. Kok kita beneran. Gus diumumkan sia di masjid, di musola. Kita berapa apa ti Bang Sare? Abi teu mabuk Ustaz, cuma bang minum-minuman. Minuman naon ari sia? Maki mas, Maki mas naon? anggur. Si atuh cek budak cenah mabok. Kumaha sih? Cek saha? Tadi barudak cenah. Cara si entir ngomong ka Ustaz. Hah? Aduh iki
sini naonan gituan. Nanti cek budak si teh mabok. Terus sih kalau nginum makimas, naonan maksudnya sih eta bari teleran. Eta teh abi teh keur hees. Aduh, kita yang dulu tanjil sama nu mabok. Henteu. Asia geuning make botol bir segala. Ih, kamu botol biasa. Biasa-biasa di mana sih ya? Teu Pak Ustaz, abi cuma minum minuman biasa, makimas. Makimas. Sugan aing teh beneran. Biasa iki. Ulah kitu nya. Henteu. Ari mabok teh teu meunang dina Islam teh haram. Alkohol teh. Ari makimas mah halal. Geus kajian. Kade ulah kitu deui nya. Teu. Ngaharari wang wae salembur. Ya wang sembah kumaha bosan. Sarokotan deui we. Sembah mana ya wadahna. Nipu wae. Ya. Ulah kitu deui nya. Teu. Oh atuh, mari gitu mah. Bubar. Bang repot batur bang. Bubar ah. Mari wajah ke nih. Santai Bapak. Ya ini kenapa sih? Ih, paling tadi payah paling itu sih. Udah lah, serah. Subscribe, oi, subscribe.